आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी चांग चादा मरफु तरुक दशमिक निपान अनि यौरे एक्टिव केस लिसिंग अहुम सुबना हुमफुद्रा लेरी अनौबा लौ सिंगुगी एक अहुंगी मतंगदा केंद्र सरकार अमसुंग लौमी सिंगी मिहुतसिंगना ngarang न्यू दिल्ली दा मरिरक सुबा ओइना वारी सानखरे अमसुंग लेबाक असिदा हौखिबा नुमित कुंतरुक निदा असिदा नोंगमदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग लिसिंग यांखैगी मखादा लेरकली लेबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयाना सुरलानफम असिदा माइपाकनाबगी दमक आकाशवाणी इम्फालगी इपावी खुथांगदा मिपुंग खुदिमकना अराइबा थवोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लापनाना लेनबा माइमिट अमदि खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की सकनारबा फिल्म एक्टर गोकुल अथोकपना कोविड-19 दगी ngakthoknaba miyamda appeal tawraduna hai miyam punompu गोकुल अथोकपना खुरुमजरी हौजिक फोबगी ओइना कोविड-19 की वैक्सीन पुथोक्त्रिबा मरमना लाइचत असिदगी ngakthoknanaba अमतंगारबा पाम्बैदि सेक्शन बायसिन ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा सिगी मथक्ता अखोय पुनमक्सु वखल तमिनदुना लाइचत असिदगी ngakthoknaba तंगाय फदबा कांगनोन अहुमसी गांगना चमिनसि मदुदि अखोय खुदिमंगना युमदगी मपान हेक थोरपो मतमदा फेस मास्क सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड सैनिटाइजर सिजिनदुना खुदसा सेंगना हांतोक्सी अमसुंग मी अमगागी मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंस थमसी सेक्शन बाहाइबसिना इसागी अमदि अखोयगी नुसिजरिबा इमुंग मनुंग लोइनाना मियामबु लाइचत असिदगी कनमगमगदोरिबनी मयामबु अमुकना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 की अनोबा केस सामनी फुतरुक थेंगनबगा लोइनाना अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग कुनमंगा चांगा कुंथातरुक सुरे राज्य की कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम नंगारांग नुमिदांगार थोखिबा चेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय चनी कुंथ्रा मंगा नाबा पादुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना नाबा फाखिबा मसिंग लिसिंग कुनिथोय चाम हुमफुद्रानिथोय सुरे नाबा फरकपगी चांग चादा मरफु तरुक दशमिक निपान अनिनी हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अहुम सुबना हुमफुद्रा लेरी हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा मियोय अहुम सिखिबगा लोइनाना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा सिखिबा मिगी मसिंग चनी मरफुद्रा मरी सुरे बीजेपी नुंगबा मंडलना सिंधुना ngarang नोने जिला की थंगाल लोंगजांग विलेज दा नोंगमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस पांगथोखरे मिफम अदुदा लोकसभा की एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन राज्य सभा की एमपी लेसेंबा सनाजावा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस टिकेंद्रना चिंगबा सरुक याखी मिफम अदुदा मियोय 19 सीएमएसटी की कार्डसु येंथोखी डिसेबल पर्सन सिंगी पोलुम कयासु खुसिनखी अनौबा लौ सिंगुगी एक अहुंगी मतंगदा केंद्र सरकार अमसुंग लौमी सिंगी मिहुतसिंगना ngarang न्यू दिल्ली दा मरिरक सुबा ओइना वारी सानखरे पुंग 8 लोंवारी सानखिबा अदुदा लौ सिंगु मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमसुंग कमर्स अमसुंग इंडस्ट्रीज मंत्री पीयूष गोयलना सरकारी महुत सिंदुना सरुक याखी मिफम अदुगी तुंगदा पाउमिसिंगदा वांगांगबदा श्री तोमरना हाई सरकारना वाफम खुदिमक लौमीसिंगा खनानाबा सेम सादुना लई महाकना हाई मिफम अदु यामना कानगदबा मवंगदा चथखी लौमीसिंगना अनोबा आइनसिंग असिना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी सिंग लैहलरोय हाइबगी नुंगनांगबा फोंदोकनखी मंत्रीना हाई सरकारना एपीएमसी सिंग हेना मपांगल कनखत हनबा होनगनी श्री तोमरना हाई एमएसपी मखाताना चथखीगनी अमदी लौमीसिंगी खुदोंगचादबा कया येंसिनगनी हाइना थाजबसु सरकार की माइकैदगी पीखी महाकना हाई सरकारना लौमीसिंगी मतंगदा लौथोपलकोय लेतना वाफम खुदिंग खनगनी मिफम अदुदा मई सब्सिडी पीबगी मतंगदसु खनखी हयेंग नुंथिल पुंग अनिदा मखाताना अमुक वारी सानखीगनी ताबिरिबा पावसी कासबानी इम्फालदगिनी लेबाक असिदा हौखिबा नुमित कुंतरुकनी असिदा नोंगमदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबिगी चांग लिसिंग यांखैगी मखादा लैदुना लाइचत असि थेंगनाबदा चाउना माइ पाकली केंद्र की हक्सल मंत्रालयना ngarang थोखिबा चेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबो केस लिसिंग 35 रोम लाखी अदुगा हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा अनाबा लिसिंग 94 रोमना नाबा पदुना डिस्चार्ज तौखी
Laibak asida COVID-19 dagi naba phakiba migi masing lak marphudra gi mayada leire aduga naba pharakpagi changna chada marphudra marida speak ama yaure naba phakiba migi masing asi apunba active case ki sarukun gi mathakta leire Laibak asida huji COVID-19 gi active case lak mari lising kuni thoi chamapani phumdoi leiri machi apunba positive case ki chada marida speak mari khaktani Mantraloyna hai Laibak asida COVID-19 dagi sibagi changna chada amada smik mari manga oiri haukiba pungkun marida COVID-19 dagi mioi changma kuntaruk sikhi haukiba pungkun marida COVID ki sample lak tarama thoil ising tarani thoirom test tawki masiga loina na test tawkiba apunba sample masing koti taramari lak kuntra manga lising yang kahni palom sure Jammu Kashmir Union Territory da District Development Council DDC gi ahum suba tangka ki mikhal gi bhot thadanaba housing e hakim mamangda haukhre mikhal asiga loina na panchayat ki maraki mikhal gi bhot chu thadanari bhot thadanaba nungtel pung anida loisingani Union Territory adugi DDC constituency chani marphugi manungda Kashmir gi tarataru amasung Jammu gi taratare yauna punna constituency kunthau gi mikhal gi bhot ngasi thadanari tangkak asida punna mirep chawhum sumna mangana lamba tawnari masigi manungda nupi yankhai yauri Imphal da ngasi phongba pauche singi maru oiba pau singi dama waihengba Washington laire Washington Thagasari nayani Imphal ngasi phongba pauche singi mapungoi ba pau khara pan ba tarabadi COVID-19 gi pau NGO na piba award logo tokpiro haiba MPCC gi Vice President Moirangthem Hemantagi wafam Manipur University amadi Indo-Myanmar border trade kamari leina ba pau sing asine haibatai COVID-19 gi pau da sana laifakta Manipur da COVID-19 gi local transmission gi masing lising kun henkre huyelan pau da laikidaba masing ahum henkalaktuna jani marphudra mari shukre Lising ahum sumna humbudra active oiri People's Chronicle amasung pongna phamda pung kunmari da positive ahum laikide nauna case samne phutaruk hengalakhi Irei pak amasung Manipur Mail da positive ki masing dagi naba pharakpami gi masingna hengalakpagi gi pau Sangai Express Manipuri da nauna ahum laikidaba sani marphudra mari shure pau sigi English edition dadi sikhiba mi gi masing sani marphudra taruk shure Anigi official report laktri haina headline tokduna phongli BJP sarkar na NGO singna piba mana lawroi dabani haiba MPCC gi Vice President Moirangthem Hemantagi wafam Morning Bell da ahanba headline tawri Isel Express tasu NGO na piba mana lawba tokpiro laingak tanatana miyam su ikai khumnaba manglak payai haiba Sri Hemantagi wafam headline piri Indo-Myanmar border trade Aruba pibam da leire center na Manipur amasung Mizoram gi marakta border trade sauna khena bathamli haiba pauna naharol gi thokdam gi ahanba headline pau oiri irei pakta su AR na Manipur da border trade thingjelingai da yumthangnari ba Mizoram da GST kaktuna free trade haukhre haina ahanba headline tawri Imphal gi Mantri Pukri da Sagaliba Civil Secretariat Complex Project Mukhyamantri ne yangchin khibagi pausu People's Chronicle gi ani soba headline tawri Isel Express na pawasi ahan ba headline piraduna Civil Secretariat asi athuba matamda loisinduna thabak haunana ba CM na mari leina ba singda khangan khre haina phongli Salai Group of Companies ki Managing Director yauna mioi ani NIA na phakibagi pau huyalan pau Sangai Express Manipuri na singbada headline pau oina phongli Imphal Free Press study NIA na Salai Holdings ki Director ani phakre numit humni gi custody remand laukhre haina ahan ba headline pau oina phongli nayani Thagachari Washington Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask upa phutaruk lapna na leiba khutcha amadi mai mitaru tana na thamba haiba achamba thong ohum asi ngakna chakpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maru oiba pau Manipur da COVID-19 dagi naba pharakpagi chang chada marphutaruk dasmik nipan ani yaure active case listing ahum sumna humbudra leiri Anauba lawu singugi ek ahungi matang da Kendra Sarkar amasung longmi singi mihut singna ngarang New Delhi da marirak suba oina wari sanakre amasung lebak asida haukiba numit kuntaruk ni asida nongmada COVID-19 positive oibi chang lising yang khaigi makhada leirakli paulo jere